Kubor nakaslem jong unong san hima. Unongwat RTI bapau jong kejela upa disparsing rani habaya keren bat gilat patai kubor mentak sengi ke henry terik unai wing ha Shillong Press Club haba pentip hagabai dei berkejing pentrai kam ni ke surok na Shillong Shadauki kaba kat kum ga bui kaba yo ha arpulai terik urisa arjara arpulai laong baladep man penbena baya kejing pentrai kaba themma ya ke surok la IT shekawai ke company ya kaba tip kum ka MS BCC Tech Private Limited bat ka kam galaya syakman bat labu por bat pendep hado arsnem ya ka benta ka benengkong jong ka surong ka ban nado sirpi shado ding pun ha ka bai dei bat gi benta ki babu jong ka project nagal yang ba rani ulayat ho baka kam garang ya bat ka bai dei pat bat ka project Shillong Eastern Bypass ka ban Maulingkung Maurengkeneng Jowai Ratachera ha ka jingjrong ka ba shispa lai pu pra kaniru kadang yai uba rani ula kintui kipat ba kidor bar snong bat kiseng bhalang ban donye kawai ka thong bat kata kalong ban ailat ha ka ban sna pendep no kloi gini ki surong namar ka dai ka jingdu nong ye ka jilla baro kawai namar ki la jumi teng ki khubor ba ki don katu kat ni ki bre ki ba penthut ye ka kam ka ba penlong ru ka ju ka por bakan sa teng ka surok na ko Shillong swadok ki kene na syethu amne ki ba ka kaladon ka declare ka arpulai tadi belagu shko de bune la de arpulai ba la ay ne ka jimtre ke botmai sha ne ka MS BCC Woodtech PWT Limited te kene menta ka kam ka ayat ade ay kontrak te ay por asnem ban pendep ya ne ka piswan nang ni na po na po umsyapi sido umdimpo tigane ka surok neta ka dan yak ka don na prengajin sedang menteri habedi bagane ka pakitu selomdoki kani ro lamia neta api pakit 3 ro lamia pakit 4 ro lamia 5 ro lamia tigine ki project neta ka lamia sesya te kadang ro ka ne ka project kebanang sedar di PR Shillong Eastern Bypass Maulingkung Maurengkeneng Jowai Ratachera total leng cispa ai kura kanero ladanya kadon ro project nanta mau thil tu kersai kanero ladan ya bede bening sukom na kala nyunga long kentu ya kipat ba kidobasnom kiseng halang ba lapno no ide ban bulang gawe ga thong kuno ban deploy ya surok yimde ban bu modern thut yai company maka de ke jindunong ya stia para hoy namal ka don ke jikanno hangne tai ba don ke jikan wit tikata de jinera ya stia dini margoli hakiwi stia ne li ba bawan tri company kitip shai ba company baro ke jindunong today habalade project li phaino kim sadu hone tingi ro min puat ye ke duksar ki we stia ku Mizoram Manipur ba in aila pa yung tray ba dipendek kam ba gimde yung pentur nang ba project yung stia kanya ba kijing amno yung pa kan urlong ha ka por ka ba biya